beslaglegging op uw inboedel. We kunnen komen over zaken zo nodig met bijzijn van inspecteur en regiopolitie en behulp van een slotenmaker. Dat gewoon dat er op elkaar springen. En die niet voor reageren. Nu hoef ik niet meer te huilen als ik het erover heb. Nu komt het gewoon zo eruit. En ik hoop alleen dat ik iemand hiermee kan helpen. Daar bedoel ik mee, als je inderdaad met iets zit, schulden, vooral schulden, want daar begint het mee, hè, met de schulden. Als je schulden hebt en je steekt je kop in de zand, deurwaarders komen, je doet er niks mee, dan ben je al ver. Dat is echt jammer. Maar er komen zoveel kosten bij, er komen ook zoveel problemen bij, zoveel verdriet komt erbij. Bombini, Torrente que nada presente, compra consciente como também besteed met de vista uit consciente. No momento na aqui tá período de fiesta, dia de Páscoa, ano novo, então que nós também compra. Agora, se boa de Páscoa, agora vou pensar na Páscoa. Que como tá pensar em baixo? Não é que reaccionar. Agora vou pensar Páscoa. Que vou tá pensar em baixo? Banha, não, banha. Ok, banha. Comida, que mais? Ah, casnete. Que mais tem de muebles? Misa. Oh, tem misa de Aurora, ok. Ok, que mais? Temporada de paz. Que mais você vai comprar? Ok. Ok, que mais? Kerstboom. Kerstboom, mas que acabar. Que mais? Cambia veuven. Cambia veuven. Abrir o ok, vi não tem uma entrevista. Artigos, cortina, vinil. Ah, muito fácil, ok. Eu até ontem gosto de pensar para comprar dentro do período de março. Ainda por isso não avisa algo ainda. Eu vou defender. Sim, pero por nada vou perguntar perto dele. Sim, não? Perto, ai não. Ok, que mais? Champagne, que mais? Deixa eu ver. Nieuwe kleren. Ayaka, o telefone, regalo que as bom. Sim. Regalo de sim. Regalo. Si vos que vais pa' dilante, tanto caballero avanti, daqui con más botas espera, si vos seguime cotajera, mi que volanta foi soño, mi que vos abrigo, mi que vos vira consciente, con something in the potente, con something in the potente.
Zij begonnen van wat vinden wij van armoede, wat denken wij van armoede, wat is de definitie? Maneta jongen van bata mi infancia, la maneta hiera, mi tabata chiqui, nos ha divertido, nos ha pasado duche, ay mi duche hiera, por regresar, la maneta hiera, ta tin alegría, en denan contento, ta parti bondad, ay mi Ele não organiza coisas mediocres. Não organiza uma atividade neti, dedica, não acorda de Nós estamos apreciar o que lá se para nós, tanto é dia que nós pora aí na rádio CKG e Elvis para nós pora se propaganda para nosso simpósio. Essa aqui a logra e nós temos bastante muito danke e aplauso para Marela com ela apresentar a nós e a tarde para nós. La maneta hiera, tabata mi infancia, la maneta hiera, mi tabata chiqui, nos ha divertido, nos ha pasado duche, ay mi duche hiera, por regresar, la maneta hiera, ta tin alegría, en denan contento, ta parti bondad, ay mi duche hiera. Daqui ha pasado, tu parabia tanto, sin que volver más. Tu parabia tanto, sin que volver más. Ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, ay, ducha yerata, bailate de madrugada. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, Porta abrir, ventana abrir, no sabía sosegar. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, Quero bona aguasa, dormi fuma de copa. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, Y ducha yerata, no sabía sosegar. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata. Rudy solo. Ducha yerata, Ay, piducha yerata, ay ducha yerata, no sabía sosegar. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, Ay porta abrir, ventana abrir, no sabía sosegar. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, Baila bona aguasa, drumi duchi den copa. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata, Ay ducha yerata, ay ducha yerata. ay, piducha yerata, ay, piducha yerata. Ay ducha yera, daqui ha pasado, Cubarabia tanto, sin que volver más. Cubarabia tanto, sin que
volve más.